Klta Bokajan Regional Committee Atum Ningkan Esek Ameipi Kepadopon. Aru ache klonify player ni lakhain korapo nilip MSC constituency ke paluk Poilamati Arlong Rupat School along. Klta Bokajan Regional Committee Atum Ningkan Esek Ameipi lapen Klta Central Committee along keklaim Kepadopon nai abang pubang fieto apan stime karcho jai mek kedengpon. Bangso mai long Klta Bokajan Regional Committee along Ameipi Thomas Terang ben si mai cari pono. Ameipi Thomas Terang ben kacari pon amai long ali sarpo mana peng ben Klta Central Committee along President Dhon Singh Be, Vice President Pujari Rongpi, General Secretary Bir Singh Teron, Assistant General Secretary Dilip Teron, Sami Florence Teron P, Cultural Secretary Johnson Teron, Organizing Secretary Tumchitong Nunsi Bangso mai long RDGP Dumrenti. Lapen Bangso mai long Abarim HD Minister Kalitang Sumrohang lapen Kalitang Dalimi Hasipi etong panstemi kachikuma jamek dengpon. Lapen Klta Sares Bok tak Pravjin ben ROP Aronating ben Karbino Thomas Council dom Kepachon Ponvekja panstemi Dr. Toliram Rapan Bokajan Regional Committee Ameipi Thomas Terang ben Kachoni Ripon Pedopon. Bokajan ben Lawrence Lake Tiluti ki Minis Karbiangla.